What? No share a bed in it. On again in a down, no catch again is so on solo. She don't want a down. Was a fuck one chair or man in Salai? Was an again so going to a mushy. Was it bathroom? No, yeah, I was share bathroom. I say, or share them when you are or washing. Why will be one Bakumi and Nusu Chatro. O friend was so fie. And I will call fee, okay, no, no, I'm excuse. I ain't Debbie Fiena, BB, number 1. O friend was so a jumem. Also, back a jumma bad and offer watch, okay, and so near jumem. No, I say, Nana, who saw the Shabakumi said no, obey where you're true for, Bemo your true for Jano. Men Casa McDonald, me Pennington, me Passam Sano, and Yamino born what Mias San and Wabassan. Yamino no born, no, what to me, what Mias San, now Wabassan. I don't know how who pressure. Now find the phone. Now you say, now friend girls, now friend mama. Now bre abrabonwa ye pentima kwesi ye yesudo. And I the other investigative and monitoring spirit. Our phone so now they be or say 2 are better off than 1. Nipa no mo ma woni you the pressure bebrel. The be asase me check your phone so the be asase me monitor wa na chese obema bre. Time asase me de bobra. Time me me gire kwa be fa so save whisker. Time me me de niam sisiye no. Afi na me betam phone. I call a record logs. Na ma be free bia from an na wo bobra na say Jimmy ensem fata no na ma me aka yenya hweyi na yemfa ya na mo nsisiye. 2 are better off than 1. They can help each other to succeed. And ebusa wonipa na wonya ne nware no. Oyo obi a won ne kwa abrempo ye bese e beka sapi won ne nya nkwa apam mponi amo wo hu we nyina se mesa ne kwa apam na wankasa no da wodwene wo kwa oni oba foforo ade achie we wo se Ewrade ma ne nware mio chesa aware na ne hian na ye kukuru mponi no bi kura po ho se oba foforo kura be se miensa ene sa be makro na se memeje wo kopre Bema no no guma be miensa so osa na wotie no se ono obeko no agi wo mu obeje bema na free man nsa aya won read two face story and then the ex-wife no aware na gu na nsa ya no na ma bebre wo ho atete kwaagi nsem nyina di na onitifo hye ne nantie mu yi na se obi hu se obi okra online cross social media kra na okwa story bi obehu bia no agye adi esu na bi kura na eya atro eya busirem ka atete kwa jinsem nyina di but obi anani atie no wogene ho wo hye nantie yie don't just believe everything there be obi sia wa medo na wagye adi obi hye wo bobia na wagye adi verify ebi mo verify information when him say WhatsApp yi kura no obi timi send WhatsApp message bi yes plane crash si ha yes we asesi ya cheno e wona no so free obi no obo na mane no circulate afa de nchi yes nye no kure wo mu yo na oti ase wa hye no na ye misinformation etini so be send you message WhatsApp baby a eya to bo ase ansa na wa free obi abona mane hwehwemu ansa because ye de beto wo sa asemasi yawu ye de beto wo sa asemasi ya che no ye de beto wo sa asemasi ni kunu eyi na ware yagu ye de beto wo sa na bia hwehwemu ansa emre bi de make kan bi de kan si so se na bema bi epese na yiri behu me for counseling me de ka obi agi bibidi obehu me for counseling afi na na yire no because I'm so who me videos are inspire no eti na yire no lady when out in the video bra me ama hye onu yesi wa jaware na me se me akosu agoaboaje nyame mpangu wa jaware onu wa jaware na bebu na me se me akosu agoaboaje dem bi nyame mane mpangu dia wo panu nya da wo say sometimes no se bia wo ye bibia nipa ehye ni mu se bibi beto ama wa be kan ye won krofo bi o matamfo nya wo mu obi ti se me matamfo nyame because me nyame wa apam eti we imagination no dey wo gene say bibi say beto no eti wana unfortunately we say nyame so sign ne ma ho enna ni kunu no ekosia obi a onim mi kunu okay eti onu ne din kono say
ayi lady me pɛ no sempa ne messages inspire me pa na me pɛ ko to me yerefo ba me yere say won was hwan akosu agoaboaje se we ja awade se we ja onu for the way wona ni ma me frɛ ni kunu sese wan wo frɛ mi kunu aboaje ene o de man wo se he me yere hwe me dono agosu mi ja na kofa de mi ja no kura mewu mi nim no pa o ye good woman ena mi kunu ka kire bem afa de se na na yere no so ba no se beje na ne akosu ya kunu nkasa afa ogina ho oba wona ka kire se me meja me akosu ntimi nya me na me so ntimi nya no enwu da de betete yentem ye owo afa de gain na ne ewu yi ahu ebi a what bibi but woka eti we imagine say enka bia ni kunu ama mehia obi a woni ni kunu a enka bia wo hia obi a no woka sansem no na dana no nipa sei nipa tete kwasem no se wote bibia na wagye adi so what you say eti na da bia me ka no ha sometimes akoso say wo bom pa ya eya unsa wo ready Isaiah chapter 54 verse 17 I will say no weapon fashioned against you shall prosper and every tongue as techeme bi e be sori etia wo no bunifo wan ka sanya me wo se wo you shall condemn it is sometimes in your place of prayer ready techeme bi asori etia me bunifo because when yankopon bu oba ne fo because no cha tro de ato me so ade enim it is techeme bi e be sori etia ade bunifo because obi betime akogina ba bia ka bibia nya no kore na obi a onim wana so obi propose o bibi ma wo no ana gbo se wo de asagade eti techeme timi sori tia yen because nipa bebre tete kwasem wo mti ade wo musam eno so wote ya the person runs with it na ono so spread this room no eti da bia ya bompa ye tia wo mu imagine emre bi midru shop bi akosa me to ade ena lady ni obi gina TV so te se bia ka SOMPA TV na obi gina so ka news obi a on ta ade a ogina ho no hye lady ni sananka wate ahye oh yes shadi obi imagine anyway that dream eti wonu so wonso nya energy mu odi amfa fight ya you can wan so wa collapse because obi ato bibi energy bi di amaw ye mompaye ne ye condemn imagination any thought obi wa wo hye ni mu a se bibi boni bi beto ka kire wade se mama tamfo nya me da e ma de o mu hye so mu benya na mu nya da na nyame so mu nya da obeboa ama bibi akoyi obi send me message because of videos ni ade ne ya oba bi send me message say ni kunu eno obi akowo na onye den ni kunu ne side chick say be fa ne say side chick ana say ono oba foforo akwakowo eti say akosia tumi fo menye den na mebusabusa na question bebre fi say wonim akosia say oba bi encounter challenge be unexpected on hwe bibia nim na asia ye wo man ye wo mumienu ye wo de onim se ni kunu ye bad boy onim se ni kunu no ye bad enti se bibi san sia en soko ne bebre because onim se akwa we ya adulterous me am kunu na mawa me am so ya adulterous man uja no kra sa chese enti onu onim enti sa na se be ka kire ne se ni kunu no obi awo a enye ne nwanwa ebe ha ne kakra ba ten shedan ha ne pi and ye what the second category of women on nyene ho on susuda and cross on the mind da onim se entimin sida se ni kunu be fa na chi ana se ni kunu ene obi foforo be wo ye wo ema bi sa waware na ne nyina agina ebi ase de be ma ne sini ne tie ene se de be ma ne si aye ne ho ene ade ntini ono no ba na dwini mu no enche se eye impossible enti sa oba no enna se ni kunu ohu na fe wonya evidence na be ma ne be confess ya omo sa ma no ho asem na me kan nye wo mo a omunum so mu kunu ya adulterous husbands no ondi onim se ni kunu no wo ya ma asem dada oba bi otim me de mi kunu dem nim so wo ya ma asem eti bibi sa jimunya sa wo ya obebre na ono de waka ne sa wo ko ne baby. I'm talking about the other woman no a onna nyeme ho se ni kunu betimi ya ye che eyi ye fe ne say adultery crime emfa ne mind buda oje bemanidi o trust woni mo wonim se bintimi nsi woni fie da na otewo na aba na afi be ma na be confess sampa mini oba foforo bi ho na oba na nyem no wo sa oba na me kasa kire wo se wo sa oba na wo ne me kasa kire wo no
oba wuji ukunu dia waye ne nyankopon nim se won de onya ade bi ontimi nyeda but na esuma se no yesie ma me story bi there was man bi a osone no opo adwuma no oduru fie anopa no ne man ne yire no mo ye devotion anopa no okọ jogging enti ehu so no obi nam adwumam obi ehu se wo girlfriend bibia se ni ho enti oba no de onim se me de me kru de oye clean o woni suma ne abufo nketenkete but se e ma asam de me mfa ne plate kra ya adwen wo ho na eto da bi na wo ye wo ho etese de nipa nyina dowo a na wo je wo ho sekire me na bekọ akoto da bi no na wo nko a wo gina eye simpie so na ebia wo ko de ma wo ho ebusia maye na mo nyina mo ase ya ma mo atena se ensa efamra SOMPA 106.5 FM Accra so dwumedie ya edru so no eye MWHO ASEM ami akosua go aboaje dondon hema what's in a futu sem ni pi APAM DADAA ewo fiase nom Elder Jeremiah Simpson enso ewo ha sei afei oba pa fia forcing ebochi dom na St Augustine so ehwama bibia akoso ewo social media ne so enu tikan ye ho ewo Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra afei YouTube no so SOMPA FM Live www.sompaonline.com so ensem no trafa ho adamfo radio ewo France pare wonom so efa ensem insanso so ena wode wani kiremo ewo SOMPA mfidi ahodo ne biso a dwumedie efa ho medi de OHENEYERE MWHO YEBOAA ASEM abronya APAM pacho me mo akwaba mo abrewatia ona mo te sei Yehowa hu ye mobo ede SOMPA na hye kon no ho efe me da se mo me suan se wo ho bodondon sao me suan maako okay Jiwe usuan na mi suan mi esuan I'm been up life say forever young oh Obama ne say ma de wo hwe ba bi o we dia wo de ma no abeto achi as a 35 38 38 kola wo soro wo hu we na 32 35 no kre because ahaba muna afi na efefe kra no enye fesa nyamishira wo yeah wo moka no kre nti wanya hwe kra no so waye choba una wanya sika kra no oh anya honam no kre brother ye ne yam papa yewra mate idinkomo atwetwe enkomo na enne ye baba betua so na ye bie homa no apam enra o kan sempi na ba ko a me eto makoma pronso ne se wase be cautious with friends ha yonkofo ye she ayonkofo ye abo akoto wenye tire nyina no ayonkofo oh Proverbs naka mebusem no hono wase oyonko bi sini wonnua na so eto da bia Proverbs wona besa ka choge yamadom fa Proverbs 19:4 no eto so ma mebetimi ajo wa APAM DADAA no mo mebusem SOMPA 106.5 FM Accra na say YouTube ho SOMPA FM Live Proverbs 19:4 was worthy makes many friends but the poor is separated from his neighbor no correct into betimi akantwe ne dia mame apa no correct we no mebusem meti donkuno mo sensa so no de etoso 9 Sanso na Proverbs 14:20 no kolampo kansam krona the poor is hated even of his own neighbor but the rich has many friends no correct enti mebusem etere yedunkuno na nkenkan so enan no ahunya ma obinya namfo pi na mobroni ne yonko ntem tete friends or say wealth brings many friends but a poor man friends deserts him omotwa mo ho firi no ho and Proverbs 14:20 said the poor hated even of his own neighbor but the rich had many friends. Some friends stays only when life is comfortable apam ayonkofo bi wo ho wo mo tena wo nchen se emu yi a
emu eda na yetena ho. And some friends can fade when circumstances change. Ebi nso de akura no, wo mo ayira te se huhuo bra ne ma asesa. Never place complete trust in people. Enti emfa wo ho nto nipa so. Only God is fully dependable. Nyame nkwa ne twredi ampado wo ho to no so a wo mpa nhweda. Job can assembly Job 19:19. Or say all my inward friends abhorred me, and they whom I loved are turned against me. O say Job can assembly Job 19:19 ho. Say my uncle fo nyina pome na wo ma me de me wire hye wo mumu kra na ayi mi ama. Even close friends can abandon you in difficult times. It plant on it or can you treat me cannibal for his sudia. Say, do dear Ed na warm na would you warm with the cry and a bed our mountain says if him. 2 Timothy 4:16. Timothy, no my poor choco man, no, dear tossing me a 3-9, ni mudunsia. Or say, at my first answer, no man stood with me. Or say, at my first answer. No man stood with me. Was it na mu aye di kan obi anyina ne nchen. But all men forsook me. Na nipa nyina yi ni mai. Apostle Paul experienced abandonment. Apostle Paul no ankasa kura no ye yi no to twene. Yet God remained faithful Nanso to him. nyame de wono otumi ade nyina ye no odaso a ekuta ne mu wo gidie mu. Psalm 27:10. Enyom aduonu nso ni yimudu. When my father and my mother forsake me, se me na ni majampo yi mi ma, then the Lord will take me up. Nyame ene ma me so. God's presence does not leave, even when people do. Se nipa nyina akura firi wo nchen a, nyame de wo mfiri wo nchen. What we have for you this afternoon is love your friends. De wo mo wa wie ye tietia se kwaku kon se do yonko. But don't depend on them more than you depend on God. Ne mo mfa ho nto won so do yonko, ne nso mfa ho nto won so te se de odo ho to nyame so no. Some will walk with you for a season and leave when the season ends. Ebinom ne obe nante ebiri kuma bi te se nsutwa ebre nsutwa twam a wawie ana opebre wo petwam a woni wawie. So prepare your heart. Enti siesie wakoma. Guard your expectations. Na fe wani so ade hunu na obota ne de wo hwehwe no bo ho ban. And anchor your trust in the Lord. Anchor your trust in the Lord. Na fa o wire nyina hye nyame mu. He will never leave you. Na nyade obegya oda na kampese wapawo. Hebrews 13:5 says. Said the Hebrew for nwoma no de Paul twroko ma wo mo etire mi ensa ne nyimu enum no ka no. Mirinya wo. Merim power. Me hontam sa na meboa wo. It is me paba. Na me domo. Senya midi mo china. Sana midi wechi. Mirinya wo. Merim power. Hontam sa na meboa wo. Enti me paba o. Sanya midi mo sechinwa. Sara na medi wechina. Apam dia ya de ba ye. Metwen sanku no wom. Waya de. Mo. Enro da ye papa mante. Na semninti ena ye de asem we say e de ebrewo. No correct. Be cautious with friends. Be cautious with friends. Everyone who smiles with you truly means you well. Enye wo mo a ene wo siri nyina ene pe oye. So be wise. Enti huninyansa mo wani na ho. Kwan a wo befa so afa yonkofo. And take time to study their character. Na fi nyabere sua wo mo suban. Not just their words. Enye se wo mo no mu nsam nko. True friends always support your growth. Ayonkopa bia ehwe wo nyini. It respects.
o mu de obuo ma nso all your boundaries na obabia wonam bia nso o mu de buo ma and stand by you even when there is nothing to gain na ye gina wachi mpo se wonya bibia mfiri mu a always guide your secrets abribia wosuma asem nso kusa no observe how people treat others hwese de afoforo ende afoforo fam and don't ignore warning signs na se ebi wo ho a ya na ye kokobo remember kai royalty is proven over time oh eno na waka no adehidie wo hoi no ye denadi na ye bre not in moments of convenience enye bre a wo ho ato wo nko it's better to have a few genuine friends yese wo ayonkofo a omo ye papa kuma bi than many unreliable ones sense wo mo a enye papa na wo mo do so the saying goes said ye wo kanu no not all who walk with you are going where you are going enye wo na no nanti nyina na ekọ ba bia wo kọ so choose wise enti ma woni na ho bra wo yi ye de asi ha ya no e papa mante wo se e ba se na wo ye hia brem no ofre na yonkofo ne krampo na na wo no momfa no kre sense onim se wo ba besre sika eto da bia wo wiase no bebu ani papi wa yonkofo bia wo krampo na wo so wo asene e ma wo mpegya si wo wonya nantuo papa bi gina so no ene wo to fom no omunyina abanden no kre omunyina da no machidi ama na so onyankopon wa ye dunsina wo so ya brefo no wono no wa ye kokroko wo de wo ho twere na wo se wo mpanhwe no kre bia ma renhye ne mu amen enfa renhye wadwuma pani mu enye wo manager na wo so ma renhye ne mu okay nipo betimi adu hamo enfa wani ntu wo yire so enfa wani ntu kunu so enfa wani na wo baby a wo tete ne so okay o behwe me da ache obedu hamo basa na ya esa se me kwa kama no aduro mu ene ya baby aduro di asema ya mabregu oh ai sama to me ho ne ma nyina me bayinti eti me bana bobre bi a se ene wo bo me baye kura sa ka ho dia ene mbetena ase wo bia me baby ase be ye den ba hu se no akoko ne ho pacha mani ntu sa no you came alone onko na aba and you walk alone onko anso na abekọ so ma ye fa wonum na ya to da bia me se ye magnet when Yakupon said that yes, said the baby by your home. I see a more one sabi a ya na season. When the season ends, the friendship also ends. Ampa. Tina bounce on will be better tramp na ba brand one. You bread was say, men no one copy me. You know that's I say blah my brand one. I own brand now so season no. Baby obetimi do wasiano no. I want na apem. Okay. I ya hwehwe ya yonkofo number 5 wow. Enti adru one thing I say I ya hu wi ase any mu nsem any mu hwehwe no. Ansa wotu anamon bi a watu. Hwehwe wo wi ase mu ase no. No kre. Fa ne ma treto bia was say don't ignore the warning signs. Asenso no ba ntwa wani ma no. Asem kese ba Frankensi so. What was any pound na mo never be bo koko hu senchani bi say any probetimi aye say still I so on the midina nanti ache oh ye ko wo ba wo di sie wan wase ontimi nya me bone share na nim ni petri mu asem dabi etire wo we nya boyfriend ya pa ma hwe na nka nipa wo bre wa ne ho sese no wan hwe yanka wan kasa no ka bia ka be kasa bia ma minja ni sese e no kre wan hwe ya wo yire ya wo ku homa no no ene wo sika wo senka wo de bebo wo ho akọ homa na so de be hwe wo de hwe nkofo ma no wan hwe wan kasa no ka be kasa e se me so se me magimi ache o no kre emema krampo de mo dia ni nyame o ene mema mfa nyame ye ampa eno osaka sen be first point or the maye wase se wo hwe wo ba wo hwe wo yira hwe ho bi be ma kwa adwuma wase a me yire no me menti na me ba ai about ya wanti na wo bre oh goose services ai obe kwa ye adwuma wase me menti na me bre no kre akwade kosoku a wase me pesa me hye ma mani monya ai ade me ma me ka se me nkoma no me ma me mo papa din esansa Ghana ha ne abibrem ase no papa fo ne mo na mo ndi o ma ho adaje nti no wo yi akoma o yi sika na na o de ama me no school fees aje nkora ni sika ni na nkora no kwa na o ma aje afiri ma me no so ya no asa na afiri na boso ano ase ono ana eyi na boso mo sika no de mo nya ne brebre na ne de bebre pa nsa me nya we ama na ni se ma me ne bo akohoma nti o se meso me hye mama ni monyam I want to honor my mama I don't want to say I want to honor my daddy. And also my father. Mo ni mo awofo ni no o ka say honor thy father
ansa na mode eba enti wi ase no mema ya nkonam eyese musum ho no na mo fa nyame because mo ni abusua bia bo abusua na modam ne musa na sa di berima no kura no brema o brema o brea wo de manya o dia bia be ko no kunu be ga cho se okura na je waboso ai normal because me mentina me bre to da bia man ye nya dru stage bia o be man no o de nka ho kura eti me man mo fa nyame ye mo dia ne nyame be me bia wo tie me bia wo dia ne nyame wo ma ne hwe wo mu ba hwe wo ho ne fa ho ba terade na wa ma de wa ko pe o mo bre dodo na no yese ye mu makomako ya papa bre ye hu na ya kai wo mu pa no kre eni o mu wu achikura no still ya da so kai wo no meda wo mu ase da bia hira wo mu but ejanom pi wo ho a nti apam kakra ya de ma no no e be say ye kọ na ye nkonko hwe mpa cho nya ma Facebook no so a Facebook no so ye be hwe na ye de pictures bi aguso ye Rasha Drakmante bra ye ne twetwe nkomo ye de ne picture to so enra okopi ene ye pese ye hu no eyie my nice one apam fa Augustine ye mado na fa ne pictures no before and after ne to so fa ne before ne to so mami ansa man nice one we fra ne kente kama TikTok man oye ni monyamfo ankasa ya enrada ye ne no twetwe nkomo e wa hasenom na enne akowie se ne dach no ye twa ne nsa baako na so se wokọ Facebook se si asompa 106.5 FM Accra anasa sompa FM live YouTube na obehu no na oye very noble man ne nyina oye very noble man na so ni before no ni before no e na chese eno so no etwagu ma menhwe hello yeah Mr. Mante me pacho ma hi yeah ena me pacho ho na mutesen Christadom no ye pa yeah they won phone nyina to yen social media platform no so YouTube ne Facebook ne ade me pacho ho na ogina ho a wafra wo kente kama ya won samienu egu wo sere so ne ba konso so ase bracelet bi demu ba bracelet da ba komu na ba konso so won sani fa ne de ase bibia na so na wo hye wo ka wa fefefe obenkum so mpacho ne Augustine fa after ne to so mame no hye ne t-shirt gina asori dem no so to so mame afei enfonyi ba ko bi nso etwagu sesie na o hye CSC 4 t-shirt apostolic me pacho mo fanche me apostolic church for one t-shirt white wabo o trouser as a white and as a khaki bi and a wabo o bet black ya won sabako so we sempacho ba ko so onsa na yesine eye wo a pacho me no and me current status se si a wote bia wo mu ne ba bia wo hye t-shirt no won sa atwa no pacho no pacho wo free he fa poti me fi akuapem epredi okay o papa na free one na wo maame me papa epredi ni yidi ajade ntino e bia o papa fi ni na o fi ntini me fi epredi na me maame efi akuapem ebru wani fie no maame mi sa we yansa se si ayakasa wanya mfinhia besen me ko 50 okay 50 me ko 50 ya wo wa wani Fredie no sen na wo beto wabusua no na asetena ne te sen oh me papa me maame de na omo ebetena half okay half ona ombe share abrabase but me maame and papa no mo ka bebi ntem you know by the age 7 no na both parents na no maka bebi you know by 7 years and papa and mommy na ka bebi at the age of 7 na o maame no papa nyina afrim how was life at that time 7 years o maame ni wo o papa ni wo say na abrabo ne tie fi ono ukọ he wa na je wo etete wo eti na me wo ni aba ebi wo aha
ana nuclear police ni say Grace Lavi. Okay. Amanata de Amanata market di o mo de friend ani mami police. Yeah, and you ono be farming from half ono and anime ebe try and hana me be share me primary school education as I wa half for him fa. Na you half anon of the from say abonchi aso okay. much bit akon those things mo those things in village in Hausa near abonchi aso. And now we are JHS or what? Baby, if you are the age of 7 years. At the age of saying 7, and I'm if you want to buy Accra. okay. And my sister no or Accra. And you know, me mama no ekabe, din papa di ka later na mama ekabe you know. Or me family eba ninchen wa Accra the age of 7. Na me best primary school as well. Accra New Town 11. That's A 11. Accra New Town 11. I want to be primary school as well. Okay. And we would JHS no. Otu a womesua no so. Ehwa no so mu asetena no sen na na sitie so mayen. It from there no. That was me JHS 1991. Minya meba Accra Academy that time no as a second batch JHS a year by and then a second batch. And the better my decision also Accra Academy. Okay. Then we Accra Academy in 1994, and I'm a business student. And from there, no, and I'm a bar SBA training college, Kofodia as a trained teacher, and in a bar a identity. And the whole me 1999, I started as a from there, no, you post to me by Akuapum North, the district, a village, YEBOAA and APAM Laka. A Saman Kitwa, Ufi, a Lucrum, a bar of Fodia, I was up on also. Yeah, I can't know doing Krakano. Okay. On your left hand side, there, pointed our course village, until you catch a crowd. From there, no, and I'm back to Accra, until me back Poly. So Accra Poly. From Accra Poly, no, we go back to classroom called Accra. And the call Amasamai district one villages those Kusibia Day say Matuidi the go side. Okay. The Quachra de Accra also na afedi Accra no to teaching a human na yasam kito. The be our bet na Accra or cry Gwana Dina ama adwumana be din pa gbogbo fi akwetema akokyera de na wasamba engineer wide intema mi jaye adekere no na me call into business into mene liver distributor bi liver Ghana the distributor bi akoye ekonante wo Accra Central. Okay. Because omo before na me call akọ na me no mo ye adwuma ntina me off time no na off day no na ko akọbo mo e wo Accra Central on the farm to say omo ba on the farm so mo nua nti se woni mu kura na se no me no mo wa ka se me nua mo pa nti sabusia no de bia me do ma se Alhaji Salasinari ne mano mu fi edukuro mo no Hajia Samira Sinari na yere no na nemba Mariam Sinari sa ko oye high court judge. Okay. No man nanti nti no man nanti pa nanti nti ehwa na no na sa ohawi andra ya kan no me be ehia nti me educated you could HND could set A and other certificates in Kakao. Okay. Ebia obi entimi entie dwumedie no nyina enurada. Eye den na wonsa no wo kire se abedru tibia ye twa ne sese ya wo de ensesine ne nenam sese e wo nsa ba ko wi.
Yeah. Said na andra mekano. Me say me the break akra. Na me insu to na me direct insu na epese ba media na me cheno. Nti asa me de shovel no adwuma no shovel no ko see hard surface so. Nti was Mifano natural left. Okay. You know, a weaker one, which is the right hand, but Manfan is serious. And you know, na me de heat, me de a dress, na me de mensa, na me de massage, na me for some years. Like I cry, never say taking this about 2 to 3 years. Because na selana me tifia me ngasa me massage. Nti do video ana fede na mintimi pain bi efene mintimi bi mami misa we yansa no wato aso wadaroma na for 2 years no na ye on and off eba na call ana say continuously 2 years na now that so the robin ne ade etwitwi no say na ababe say why we yanti no na enko ba na pain no beginning na enye ya too much. Na ultimate me bibia me so agame bibia bia make me but that particular sport go na on saka ho na eya okay na say hono be particular na account ni bi won tinu saka kan that particular sport na very very painful but do baby no na de no start to say ho nti did say bad say pompo they see what is a pompo bi esi nti afede no kwadwuma kra na afede na mintimi kra na pain no mintimi pain no nti ho na me call a hospital me call na de me call na ewo Oduma Polyclinic so no mo abrekuma Oduma Polyclinic na doctor no I refer me say na me yere adwuma ho nti no quickly na no aloni me ko na doctor no refer me ko kolebu se me ko kolebu nti kolebu no you go do kolebu all tests me so no best about from May to the best about 6 months na koye test we because ade no na omo se de hu adokede poti ya me nsana ya no nti mo ma me all tests but omo hu say bibia nti no omo decide say omo be book for surgery nti omo ko bi so no ansa no mu say adena de cancerous nti na eso no say de ho so sitie cobra nti no omo bi so na fidi ade say na omo nya bi so na e bleed moje bi tu no de dia moja etu enye asamketwa nti baby aba ko dress no aba obeko okon doctor we ade no so no unso de unya one doctor enne okon doctor we a also ko test we na the following week obeko na another person also menti ase kwara ko we enti mi twa kolebu pasa from May na ko si December afi jo mo say this are omo ko research omo breaking no men baby na ko dress engineer sana de ndese ko lubu de gade na sana mi ntimi nko obi nti me ma se ma ko private hospital or North Carnation me be se na hospital bi so ya ko ye ko tena se ajeje o documents ni na wie afedi what you scan them there o say e ntimi nya hwe nti call back to the ofi ba ni aba anya se maketwa enti omo ji sika no omo anya hwe no omo ji sika no me go consultant na why go say me ni ko transfer be 5 minutes na say me go back to the MC by na omutini nya wohwe me so ma ko no mo sisi a me to be na me ko ye me nsa no hoduma afedi on say da bi da me buy on say ni pan so de me pese etiefo mu tie o mo sa condition say oko ha hu sana say when engineer ya o exchange edi amma case no kura awesen
nti si ano akọ orthodox way okọ no afedi omo so ma reject nti no nti de na be eno na di achiachinchi ni be mu no ene die mma mo so a se we no se owaduro betumi amawa na waduo we no se me o me de batatahwe me de duro no kanansa edu na waduo mini aba me chi papa no say sika me sika ne de san de me chi koya kosi northern part of Ghana kwa ni ko bebi se se ukwa eduro no ye de duro ne kana enya dia ese issue se sign dia se adenokra ni ewu na asamba kwa mbese ne kan o de se ni se the percent for mu ti no mo sa condition mu ni se enye ekubia na ewo eduru a ebetumi ekunu enye ya ni dia na o yare a the doctor be catch no fan very serious ne catch enye sa obekọ randa kwa besa bi na emu enye MWHO asem to da bi enye MWHO bi atena MWHO no pa na wo ye ho aduru yes ade na nya aba honam ni die e dey say we treat honam die first kofo na mana we say o metimi aye metimi ama wa bandru metimi aye we ma mi fifie mi di abonti almost 1 year na na because a hospital na no koye no o ma reject me kolebu say me bebe na me koye adman enti afi na ifa na vide me ko enti na dey say obi obeka so do bo obi ara di na chi yaba sa how that wo yare eto na se one to boase a the worsen situation. That was a situation because the practitioner, the specialist, say this is the condition. I didn't say obejiatum because one that answer that said this other two. Okay, so obejiatum, but omo mutimi omo sa condition. No catch omo say this hatwa obejiatum na mo mutie the professionals no ekano na ebeboa. Okay. Nanti siska kwa da se ana se open kwan dia na wati omo shemi brain because omo bush of focus situation no omo ntime nyina no mo nyina na make mo nyina omo because we kwa se adrudu wo ha obenoma no mansa na ha na to because it declare say ye cancer dia mini aba mini se cancer adrudu wo ha obetimi dia akum cancer kruda only say and spread their amputation the betimi asebu because also we groupie and am we tiwi one tiwi no ma and na be yewi and one no haban we a be yewi odi we chichira mini aba ni na intro okay say otebia no wankasa wa show hu kran e de be kran hyansem na awie SOMPA 106.5 FM yema wakwanya ubetimi di ahye afoforo no mu binumu a ebi a yetwa ne nan obu wo a yetwa ne nsa etese de sebi wode yetwa won nsa ne fen ede na ahye wo kran again wonum asate bia no wonum akobo mpempen ya wode aya adesrede ne nan na mokwan ho ene ade no ede na betimi aka che o mesanse no ama enyante ese wode ho awura family mu ya kokko ne abefo na sese wo ya won so de boa wo ho ne wodachi bede futura bede ba mama mutie me ni se omo mo share dem a omo da dane insanum ene drugs omo mpa ese adena aha omo ntimi ende omo no e me ka che omo se omo mpu abonten omo mpu abonten omo te didi because so pe won kwan dia ende pu abonten na lo be so wudi a ende consult na fa ye insanum na fa ye drugs na emo ena ade ba ko a me ka kire mo se bia o ba kokoye no wanya doctor te se me a me Dr. Amponsa Kofodia Eastern Regional Hospital surgeon senior surgeon o me nya kwan o kasa kire me no papa no me se bia obi a nya mi kire no yo tin kan bia no sam sin nya go pon kire no pa amen ye fa bi se phantom pain
phantom pain. No. A yaw be a annual bow, watching a man catcher or say a war. Into a while. Now, you was sending one son to the Dana, and I was on a Yana, and now on any Yano. You just throw in the Kulu. Sargino, and that's all too. The difference of phantom pain. Sanya man and I did the among said them, or no more painkillers. You catcher me say, Mamma no more painkiller. Now, the tite dia knew a margin a catcher me, sir. 4 years in me, a paracetamol minimum bidder. So be crafty, reach a monsono. Be a brass was so nancy, and so did say, Yaw, that's so won't. Oh, friend, a ton cramp on a sebi way in Framasa or Pejan Moka crab cramp solid. That's right. Or sorry, I was say, Minamacono, Metofom, into your verse a phantom pain, which I will brother. Into Sanyama, we and Yama, 18 Crofonia, or Montpes on the solid to Mocataso, Apocabi. Okay. They told me, you know. Can we say, Obiba wow cry, ultimate wow, Tiffany, wow, by Yamon. Obiba boa, and yet said the one Casanga, wow. What I say? Okay. You know, me, my sister say, this a better me than man, so sad I ended that because my bush in the of course, I is not to be any that. Into me, she say, sad you be better me that, but at all. Into sorry, she, okay, so me, maybe she no send about a master man, who see a man or catch them say. I said, no courage, you know, who mammy and who courage, you know. If you catch them in the banner, the banny and the banners are started answering. Or more, which is them and the catch almost certain feet or Mocataso. No more pity dinner. Oh, Sarah, they are that they are on fair say, oh, Sarah, they say, and the more with me that show back. If you are in the bow medical school, the catcher is in the bow medical school. You know, between Sarah, they are show about medical school. Say they are about secondary school, about other universities. Between Sarah, they are show about university. And you know, Odachi say, you know, we get the Pierre, won't you mean? But you mean you're any send you near. Yet, you mean you're any idea, send you near. Many a day, and 9 and you I put it through a while, we to do on Sabacodia. It may a railway, a summer may catch a man. Now, good idea, go for a campo, we say, ye be bomb pie more or moon, ye no more have bad bees say, a bit near to chickens and catch on, or we can't catch on, say, and yen no cry, and yeduma. And Tipnesuna says, Sedgwick been and penny for our monim do up on the son by a woman you're now. Tia say, opposite what we are saying. Would also do in Chile, not trust in our show, ma. If you be opposite on many could do the so most of mobile or said, on petition, we are 2 million. A group being we are see. I think I brought for and I read more. Someone come and go a good few more. Say, you will be a bit in your kumu, also crew, a bit in your kumu diabetes, a bit in your kumu diabetes crew, a bit in your kumu that one, but the cancer crew there. Ubi catch also a group between the amount. Now, what to me, and can in Harasa. Okay. Koya could do Bokin and call. But the catcher almost say, be dear no, sick another saying, best in Sika, Dr. Toy Japadi, Edgar Consa Lashuno, 1 year winner, but maybe a radio minimum or Yamadum. You could change Nanti, men Sabako, it mean carry, men Sano, men sending in the carrier. But already Emma, the second chance, man. Me to me, every year, finally, me back to other dozen. Me I answer. Okay. I like to point to spread it. Me 1 year. Cancer now spread it that a localized. Momucha, Mama call 1 year. My call check up for 1 year. I'm medically free. And me dinner me now so I'm here. Juma me sa come no. Enye du crowd the one grow for we need. Matse. O mo feel. O mo tiste dem o mo tiste kwa wo se se scan na maka mu. Obe she obi. Me sa tie ba ko pe na waka cross. Wa se ni ntini ntino me freska. Ni na obe se da go sidabe. Obe se akosidabe. Mate. Ntino ni akutise mo. Mate. Mate. Maye na se pa se wanya brani adaje.
edi ama ye me sorry a ye be kasa why ye da ase Nate yo after everybody there. Okay. Ebusia yen papa Mr. Mantesha Drak. I say oko Facebook na sisi akra kwa mu say ne fonyi kama your brand yankasa ya ne nsam yenu na egu ne ho enu ye before enne pempen ne nsa ne fa no ye twa na eno na okasa onhwe ne pempen tibia wom no no onkoko ne ho wa pagya ne mu so ama oye kua enti mu a bibisa atomo no yankasa bibi bone samra na mom eba efa nya nsa wie na Bible said de oye bone no no ankasa ne de se ne kra ono mo nsa de se woni pedua so odo ho to eye edru mu ntenten mu ampacho wo de se wankasa woni pedua na wo have kwan so no na say sia no dwumedie MWHO ASEM time about mixture and also yasene ya bribia yetimi edeba wakachi wo se ebe tu di yade ene ho mpempena wa wonumu na ato honam nyina yoboho etoda bi krampa wontimi ni di mepacho wadura eno no na time about mixture ene capsules no so na general wa bi edro wodwon so a wo bre ebi wo wa na wo paso agodie ne nkoye oba ne bema oba me so ya menda what is do fochie yepusu wa no aka ho kakra eyama ne memedro 0244417669 Dr. Tafrija kwafare by Edemata Meba Center ya wodi enro ya ba adwama so na ba no frɛ no nene no eni enkita ho odi hye nko na ntente no time ebo ye chi dom no na endpoint homeopathic clinic nso Dr. M瘡BORۿ ene Dr. Kwatin wonom eboa mapamfo na so asene ama kwatenten fo ani kyeremo wa spinters kwan social signboard anasa henema mpacho wo mu wo kronoma BORＨIA Kumase ai kronoma BORHIA Kumase ene ho nso no nsa beka wo mu awo ho nsem brema prostrate ya ho nkoye mepacho brema mra yo ho nsem yade bi efri wutie so akopem BORHA no fo ani kyeremo homeopathic kwan so befa so na watimi ama kwa ho san wonkase mu toato ne nyina na massage no wo ye bi ewo ho 0244867068 ana 0274234321 na waje wo so wo sebe yese so kyereba wanum nka no bekoye ama bibia nso no etimi atere wanum dia na Leicester Company Limited 1 years 2 paste 3 years 2 brush no ena ye kanfo dia ma wo se ubenya hotoso ewo so wa bra wanum nka ne nyina da efri ho na wanum pampan kakabone ne nyina no etu ase ede ama wo pacho betimi afrem mabia pese no mu didwa na sense mi se bi wo ho a 0501619588 0501619588 and 0501390338 SOMPA 106.5 FM akrama miakosua gwaboaje ene mpanyimfo se yenka ncho se bia won semi sebe so ye inquiries efe ye dwaton de ho nsem ho se ne bia ye rate ne sitie anase interviews announcement ye wo ho edemaw 0531 886216 0531 886216 0531 886216 Hajia special local food say aduane pefie aduane ahodo biada wo pe de awie no ye kanfo wo e de ama ha atomic kwan so ben transition social media handles ne nyina da say ye TikTok anase Facebook anase Instagram anase X no me patcho won sabeka no ho friend say si adwumedie bia wudie mu yekuo na nanom dwabo ase anase awadegye yiyo no oba be ye aduane de aserve wo ho kama 0246359921 0246359921 and 0535484392 peso yo dano so na waye ne sesia ye de aduane ne bi ebebro na MWHO ASEM production line man pesa mo ne edi nkomo no 0509 438 463 0509 438 463 na onso ya makwa ya mo basapam kakra bi na yankoi wabie nsem ne nyina so na wasan so abobbo ne nyina san de foforo kura ba betum de aka ne se ye befa de aboye ntoma no okay na ba bia wo hwe a wo te ato no na wasomu abia enti wo besra kwa akosi da ben fa ho yo biribi na wo hye ebi de wanum a na otum bia eben nti na asem ne de ya futu tiawa ya wode amayen nti menum se afrefo de pi ebetum nti wo se wo hyedem ya wo no nti wo dwendwene ebi de aye nsawe
fan no bone e de ka ho wa honam no na wu kum no awere ho yi kum sunsum sunsum no nso wu a honam na wu awie enti pie na pebiribi fa honam yo na twero no se omo se ni twero no osoro boade e boa no ho na emom se wo ye na sade wo nsa papa na ne nsa atwa na eye afu no obi beboa wo yi de na ni afira no na ono na pompe tai wo ha no obi ade na tai beba mo pompe enti ewie ma mencha the blind Moses the book mine ona na ni ye ne yanso twero ngoma Jeremiah ni nya ne yanso twero mo no de na ni ye ne yanso se de obi anim no wo na wo ontimi nye no eno a so bi no obeye Jeremy Pacho me mo akwa aba yenu ya what to say ya feel emizuma fi mo pa how would you leave and I will break akra okay break time why break over what say man break time please say ya bo break over please into one side into one side why ya dia wakosiesie na ba ya no so kama no correct Jeremy Pacho papa ya semtia wana yankwa afrefo ne so okay de na metie no nemo papa no yembo na baso ni dibo Mr. Shadrack Mante waya de pa na minimi se emre wo nanim no obeye biom ana obeye dodo ama na broso okay na waya de se obi asabio ne nsa wedi dem ne nsa ba ko ni ho na nso wetimi ahwe ne mama wakodru se wahwe ne by medical student osaye fo abene sa in fact nyame nshira no na nyame ento ne nsem because ono ni disability no o ma ne nhye no so ma ne nya inability ma no exactly na metie ya nipa ba ko so emra apambo Mr. Moses din just ajimbi so ye bibie den eboa no just ajimbi so ye bibie den eboa no okay and he stood on that to do it and within 4 years no wetimi achieve the also eden wa achieve enti 4 years no wetimi achieve the also eden wa achieve enti wunya mindset say ubetimi aye bibia you can do it so bibia ya adwen say ubetimi aye bibia you can do it so bibia ya adwen and also determination he was determined to pull on the work and ketesi yes into onya sa determination so den eboa no time into onya sa determination so den eboa no time catch youth for say let's get the mindset ready na enye determine say betimi ayeden aye bibi asre no emmoa ye ebegu ye ni mu ase na nioma bi nso so ensem fata mebru no befa no eno nso so nye den emmoa ye basa no o ton ne ho de iPhones ni ade na china na won se atwa yes na fe iPhone no ho fa so wunya and saying yes so let's have the mindset yenya determination na bibia but everything God first ni name no ya da se na na afia force nso ne yete ne nka na nu a ya papa Mante ne futuo no mo de mai wase wo hwe wo ba ana wo hwe wo yira onso hwe ho bi second one nessa wase hwe na mfofo ye no ne megina so a me de ya atenatene sem no the third advice or de mai ne se hwe wonya mesom yie ene nyankopon entu anamo ene nyankopon tu anamo na fe third fourth one say wase pebibi ye ense ne adwuma ye no bonsam bone pa enti pe adwuma bi ye na the fifth one wase think about the future eya ne yanwene eye dache eho na ma ye mbo ablabo e de be please nkofo be man nkofo se me ya manani age me ho da bi me pa cho good afternoon din baby akasa free 0260196064. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. OHENEYERE. Me pacho di baby akasa free. Oh, me biane. What is written is written. SOMPA kashini. Papa me pacho ma yentie wa. We damasi. Enranzi ti ni na nenso no. Papa kakakra dia account. E futu ma yin na nsem na okeka yin na no. Ekese ni pebia no bibia betumi ato ya lebia betumi ato ko si amfa ensa etwa na anwo no obu ho nani
yamfa ngono ebi wo wa ne nan yamfa ngono eti asem no kan ni ni ki ni nyina ye Nyankopon to di ka kan no se wona mo a fa wo to Nyankopon so ono na eye di obetu charge wo se wo ka Proverbs chapter 20 verse 24 say Onyankopon do ni panamo si if you say we need penny na kwan mu I obi an na kwan mu da no kwakotu data no so no be service and go for sabun go to da wonti wo obi an mo won di be sina kwan mu say ka me ko free to kwan di be sini me ni abanka wo man 1 billion kwan konko se ni get you cry 10,000 na se bia 1,000 sine se wo so man 1 billion kra no ko na be cha konko o papa onyene onko enti yedi tu nyina enwofo akanse bebre na itara bi so papa ya na oma saach bia no to nyum nyina na opportunity wo ebusua mu obu obusua no ni bi na so ni nyina mu no kika ho because so woni bi kra no a ene aban ne enyumakuo ni ankwanko bitini boa saafo ne pa kaka na benya de be shege bia na waye mate bon yeso ko jina akwakoto akotetrin sa akotete sika ono de no wasase ebusua wasase ya mani bi bia wo de woni bi so ade be ma akwawo from ma so betumi dia hwe wa bra bo ma so tunya ko anim ni e kan se ye papa no ya me hira no so am fere so na bra bo tu jam ye nyina tie bi dia ye nyina hye mfamu aba ye mfamu ye bra na Yakopon so kan ya ho me da se onye yanso ye da se se wo fra ye mpacho good afternoon din baby aka se free yo afternoon mpacho eda heni eda mpacho o ka se free he me ka se free e utini ni si be dia ni si dia and the me so me fasa e di so atu bi dia ra utie program for say ono so ni be tu ona bra bo bia no mo nja o ni Yankopon no nja ni chi na nyame ebeku akusi ewie nyame nhyamo na oyɛ mo kɛse amen yeah, say amen elder 0260196064 0260196065 me pacho good afternoon di baby aka se free afternoon ewie ni abodom me pacho ma yentie wa me dofo brother sorry nyame nhyram amen non kan ho bre na bri na meso saba akoba akwala be ya oko 15 years onso ade bi ye ne 90 na doctor ka se o mu be ta na ada se o mu twa akwala ndenya 9 back ana se na ni be free ho na ma ni ampene for na nkoma ye mo bi da da ni so betumi bia haba ye dura kekere ma akwala na nan no na ode se kira moje ni akwala no me no ka ta akwala na wu ma no fie na akwala nkoko ese opere mo mu twa ya ka se ne ba no ho wa mo bi ada na jini sika anye sika ketwa ase eku ne ba na kan ye bra ni ame mo na pa so kokuduro mo ye nye ni pe na na etumi jina no ma vaida ma ya na sisa won so frey ya da sipa pacho good afternoon din baby aka se free good afternoon pacho sana ai mete won ka cho na se mo namba na me fresa mi nya enkofo bi na besi wani musa no ka fra ma yentie we na de aba yo ye da yen be ma se nyame sho na se wa ma na ba membu ne da ma wedi hu na ode akente ne ho abobra akonene okay nyame sho na pa amen ebeshenye enchima nsunkwan se bibi tuwa mema enumbu abamanka se we yamfa momenti no wonko wenim okay yeni abema nyame nshira na pa nyame enshira wonso oba sa wonso timi ba so aba wasara no 0260196064 0260196065 oso betimi abaso na wonso de wo no de besi wakwam bia no empa ba ya papa ne de awode amayen me pa cho good afternoon di baby akase free good afternoon ato sonta kaswa Mr. Isaac Mpacho mayentie wa Ombo ko seriye Pacho nyame ntie ho ye na nso e ami ado ko ye yentie wa ye no ene so etie na afutu ba ko a ni pawo a meta dia ma o ya ni se
yonko I have been yonko two years in the last yonko I'm a feeling yonko your body I'm a feeling coding and you go for since then to be many things go with you in the now and will be a million years the phone will be uncle the choir now for the near person in your back. Okay. Sometimes the one and the son of it. Intimate, one is a year, not Mam when you start a year. In your back, 2011, 2012, 57,000 cities in Coffee. You know how many people from the because the limited will not put down with that. I'm a to be or you won't train one, I'm a and then maybe not a bit there yet. If they are broken in line, if they are broken in line, who also not a friend or two may drive, I am back. And no one, no. Everyone, no. So Nippaneja is some. If you were Tamale or back at Gra, no, the Katia is so. And who was Tamale, or back to buy it, a friend, and then you do it to buy it, a friend. So, none of the best friend here, any Mate, San and Nippatia, my fancy, I say no more. Nippa some dear, oh, can't win. Me pacho, good afternoon, the baby Akasa free. 0260 I'll be now. So more feed the name call for me pacho and Casa 0260196064. Good afternoon, Pacho, the baby Akasa free. Because of freedom, so my what you are inspired now. You're killing Kawai. Mate, Madam was in so, Sikana be drew. Yo, Kafra, and no almost a networking in and Opana or Mamma buy. Okay. Mate, Yamen can't. Oh, you women. I will make man significant in the there be there time ever. Mission yourself a cotton why where the but that's a self friend once this be last caller 0260196064 0260196065 na ye de nyina esi maya na nwumekuo ya wonom eboa ye nyina ase Hajia special local foods afeta meba mesha ene ne capsules no doctor enso e de beboa ye last call and pacho good afternoon di baby akasa free hello me pacho good afternoon di ni baby afre free afternoon original Kimpeluta atomic security ma yentie wa papa papa ya somehow de buy manti na futu e na mafadi ato ni tina ma me so me free okay na machine in crime okay na semba ko kai ya me fa ye ni se wo hwe wo yiri na wo hwe oba hwe wo so hu cause ya brabo bia e di nya papa me kan krofo a ma hwe wo mo wo asasi so a e be ni nura bia afi na menya 57 okay and so krofo a ma titimi bo bi mu dia hwe wo mo ni fi ene bia me no kase obi bia ready ho a o fre no kra ubu an okay eno ntin koda e ma mi no mo ananti o mo ma a ma hwe o mo ni ma na nkase ne o mu nyina yi ni abo kafra ise mi ti ko e to da di le di kra e di nyame adom eni security adwuma mi yi sisi eno na e ma ni nsa koma no nso se me kan krofo a ma hwe o mo krofo ma a me no mo ma me no matena ma hwe o mo betim sa bi ya ni aba uhumia e be yo mo kafra nso nyame nti se uhumia e ti se obi afi na menya 80 years ogun ade nyame aye mate papa na se mo kaye se wo hwe wo yire na wo hwe o ma hwe o mu bi eno na mada eno na mitie
ɛna ne wie nso ifie de ma ba yi ɛno deɛ kafra nso deɛ tie na fa yɛ nyame yɛ adoma bibia bɛyɛ ye ɔmona samo ase wotɔ atade baako ma wo yera na wo girlfriend de awon so to bi hye nyɛ saa ne ho yɛ fɛ wie obi a wo bi ne nsɛm obi a wadress fan oba ba gine firi wo nsɛm ɛmɛma no me sɛ mo deɛ ne nyame o fa nyame yie na wo oba no ye enkura na ne dia enkura no so maame ne dia be ma wo dia ne nyame me di OHENEYERE maame akua YEBOAA asia mabronya obetimi afra mabrewati wadaro ma mejo so APAM DADAA Elder Jeremiah Simpson afei na afia for sin